asimule aya uje manika na fala ko de fulbe bengi CNRD ya fami no dimbe wala barako arabeto mo aye awujo yi manika petit mi ngado mi do andu dema je travaille dans la structure dans une structure qui appartenait à la présidence quand tu parles de relation là quand tu parles de relation là mais le reste de ces personnes qui sont là, vraiment, vous faites la démagogie au sein de ces... Moi, je ne considère même pas. Moi, personnellement, Kala ko yenu dano ko bandira me pasota be yendana mi no lani la maru ko dalla vrai mi ko reso so mi en ta godo me dalla vrai fi terra mi bandira sada bitira mo attaque to na be ma resto verso mi wola ten mi ta yende aji modo no yenu non, je n'aime pas ça. Comment on a rien? Quand on va on a problème. Kono kombo mi fandi do tengene. Kono ko ke ko je tuda baro dale nyongol gujo. Mila lopa ko balata. Kamila lopa ko kerata. Kami ha ko du wali bila nyande mi yuma dandi anti ni mi yin ko rewru ko yando ay bi relaction min do mi rewaye ma min do ne tala mi do rewe ma la mi awata inu de mi do rewe ma mi binta la tu n'as pas raison inu gol mi do da wona ni mi sam go Dieu merci mais je n'aime même pas notre relation binta so abola ko to yibe non voilà ce qui s'est passé. Il était plus proche des Malinké que nous parce que quand ko hala e maninka motano o uda inde afami o kanko be yewta piji dumana Ibrahima ko nabo artira o waddai ko manipulateur. Je t'explique. Mimi ino do binta mi sura tano mi piji ni fop je wada e gbe on mi yaltina do mi hala si metima ko ngandi si welima jetirno o ara no jodo de manika be yewta be jala be fija me yey dum andi ay sta nanta ko alta ko mais ay attitude godon anda way ke ya l'harmonie au fait. Maintenant sa femme dit mais anda entre temps oye o manigansi ton oye récupérer mbudi goddo e mabbe don o wujji on tigi mbudi o ari ka suudu o tay men andi si me yeyno mi wadi campagne me ari mi wada no communauté menen fulbe men jotto faire bay ko menen nantondirta men joroto men joroto men yewta me wada recap no fe inon constat ji dingi tout ça men yewta mo kala da idée fi jango ko men ari ka men jodi don aro tay men don o ne may hoten quoi normalement enen ko futa jallon do de yade wade en campagne min hoten fi ariga oni no be maninka be respecta min c'est-à-dire ono be respecta en to han sen wi ga joni be andai de mari dole min ha Ibrahima hali dun kono ha jona halani ko zon quoi men fo fayda men do fo ko dum men halani mo oni no réfléchissez tout min en tout cas tay on yata min bimbi mi dawai kanko wadi no plan makko men anda la femme mais heureusement men non men jodi do men ni bay men yandi problème taw mais gota men boujata konko na men anda on to dit o tipia o hal ngono hala bana men taw weti bimbi tungo yimmi o arti o buzu don tum be wuliti ngudi na bimbi jemma don o buzi jemma don ka jemma don yi gaga o babe makko no nawno yaddi foto bay makko are utan don to binta écoute ko entransay wono lingi no tajirte no ngono yarantem mukala hebay mo so mu afa jemma don o buzi oye ka garva tiro mo dabo de auto mena bimbi bay finama oya hatti mbudi makodi tay ko hombo no tongo Ibrahima mena Ibrahima ko fala no ko mobu dugol men fop men ya si fettino wona menen fulbe ben maninka ben no wujjini men mi andas afamude science mi andas afamude science ando na dana problem ko no mi innuma ona mbo problem kere o tiga ka kine yarisa ay kusala ona ta mbo problem. L'homme a été à l'école, nous avons diplôme du monde. Na Ibrahima Martin, fensi toto langue date mi jabana mobu.
ta famu de konon wadiri bay non fetti tay me bay yala ka yalti tay jaka mo ni manin kaben ko hala ni men ko na dum ala manin kaben ko bem makko nawni mo yaade ndargu no be nyawndaro ya o addani be photoje nebude bem makko feno be foyino o wi dum manin kaben tumini pay kun tele mi le binta est-ce que dum nande version jidi ngona gotum e one wonni endo manin kaben no yawade min non hari min e mi bambanimo kangun kamin ni wona kanko min be no yidi gidale gre min be ko etno be min yenna be parce que nyando nyande mi do mardi be problème nyando nyande mi do yenni be nyando nyande mi do mardi be problème o inni manin kaben go be makko nawni menen o inni men fulbe benno fulbe ben respecta mi bambani fulbe be respectaka ay divergence on ko on don pay kun sare ka minni ay pièce mon en kude on bay affaire on fetti be noddi mo filandi tagol mo be ni joni yo yo ko na kiro arabe yo banay mo ay pass yo ara be labo tra woni yata oni fala do yar ko na kiro nangam be coupe téléphone non tun wade vidéo o fuddi ata ku debe ingol no iko be raciste no natin sego moji metta di lam don tun wonno halde parce que mo andi dum wadi pagay do ha nano be nani dum be nodditimo be menasi mo be ni yo yilti to kanka be noddito be ni ay goto tawad mo goddum d'oublier ça une fois qu'on a qui on va régler andi feji don butti o endike budding ya wadira non le respecta continuer non o men arti do bembe wonno halde donc boni fa para o sira na be mukke si me de yade par exemple ni ma assemblée ma réunion quelque chose comme ça si be no dimen o ara o no damen en na en menen do o no damen o yenna be ngona donc hono be jinna mo yidi be ona ibi soli be no dien no natirni man ekutembe be manika be no sikano wattirni min na pay kun telmile wattane layode bro oko wondi kon ino buri ngenen do fop mo nati edun haray ko annadi ore mayo problem mais immo me yakare ni on ya mo sira na be mukke harano imo yenni ben alanonima au fait ya wena mansa aidra koro muso impi kwa mama national oui weldi hande nyanden pay kun telimile menasi don wena wa parti de hande min pay kun telimile sa andi hala goddo ko awata pepetude yeso makko min mi ara tumi hala ko ibe wonno halande dum kareni on fam no goy men man non objectif ko manipule go o ya camera sada no toni o yota ma dum do video ba o yota ma dum maintenant ce qui est arrivé tout récemment ha o wengi men o bay o tay manipulation ma ko ngala marsu de ko ndu wadi ko yawgol monta video wada video on o barora fulbe ben o barora lenyongol o na maninka be no segregi menen ila famude mais yi video on tum bay me video on tum ono dilang mintaw ono dilang oni mi do fala en ar foten kan do wadi réunion tay wadi video on goy wadi bêtise makon oni me do fala photo de caméra ando wadi réunion mi wata yade min ko ngalanga no buti no wata yade après ono di pay kuntelmi no yade pay kuntelmi no dilang no aduta mo no de haro no di pay kuntelmi ko pay kuntelmi no dilang atila halande min ngono dalantaw oni mi do yade mi kutamo bay dandimo min yawa yaw wekuta mi wata yade déjà yo no dalla mena ko be mi be hewto iton be no dila mi do ko golleta da bude sanfarange desa ko be hewto iton ko be hewto ka Ibrahima ko don pay kun telemi landima no dima gini mi no dani mo mi no dano mo no abo mi no dan ko don ngono dimi téléphone o ni la ma gini arme den mar do réunion yo mi no dimi har mi yejiti bon min tay mi no de bay ko mata da ko parce ko pi même enen fulbe ben min Ibrahima o ni na min konko no dire la réunion c'est pas en rapport avec la bêtise que tu viens de faire non sur les réseaux sociaux au vidéo moi c'est pas un rapport non parce que donc ça ne répond que sur toi seul quoi ça n'engage que toi tu n'es pas le seul peuple là-bas on est plusieurs il n'y a que toi quand pète joro to do hala woro ouais wala ga yindu quoi en fait min arrête ça maintenant wa ta manipule demain en fait arrête ça assume ton o ni no après Dieu minute ditete o ala la non occupe téléphone non mais yo ti danani bi nen ko occupe no la yo danani mais là ba fude que réunion pas écouter le écoute moi o gaini tay il est allé voir Mianda ou le petit frère de Dansa Kuruma kon no benata mo kon no de Dubaï Fantôme de Dubaï ya me nino ma pifi ma
On ari tay don tay mo wo inni mo fala pare nu de o communique ambe fulbe ben donc ko nanno dum bewi ma dum an natiri don après o fuddi fetinkinade on pay kun telmi laali wonni ayo mo yatta onni dum on fantôme jo wonni ayo ibe mo yatta c'est un trait hande je regrette de l'avoir connu pay kun telmi laali yeso makogoy on je regrette de l'avoir connu la première fois ce qu'il est en train de faire là il va te le faire un jour koko wadi tima ko wadate dum ankati ko jodo edo da c'est un traître un manipulateur et puis menteur pay kun telmi la yalti don acimo maintenant ba be gani reni o makko tun jetti video tapé wadi ala no avocat makko yewti mo konko wad don man na pas bi hande men jabondirane sina dum so ita non video ni mi ay no haka ka commissaire amina joni waddu facture din facture ko nyawdir lanko passé are kanko yobi ko inde makko watte normalement ay donc on non fait iri rien doit ay mi jaba parce que c'est que jaba gomo c'est de se réduire à ta plus petite personne en fait. Mi ema kona men level on a ore otre men jogiti on a vision goto numani ay un créateur de contenu mais pourquoi gongore kadi non aljin a channel hakke ala sum don gongore ko kanko andi ko yani so ye no mimi anda alla no andi aki mi video gongore ko har monde goddo ko an kanko goddo go aljin ko mi gerente jogoy min ko kaki mbo meba tan jigi jaga utan drogue blood boy e community na min ko to meba mais piji gonto mu ko ta ko fiuka gontu mi yaay il m'a attaqué bien sûr ay mi yalta modan sorti fi dum parce que min continue jandi on a fi dum je ne ferai jamais ça en fait min si tu es homme papino din 3000 € ji ko mbo jeno te malenke jettuno dum ko argent de poste ko yoba appartement makon yoba crédit internet ko nanta tay dum ko kambe jokondira no ton parce que kanko monana maninka o yulon jema bimbi be afini tunta e mbudi ala tayo ya de maji waro ni memene wo fulbe hidaka maninka be utiliser me woni abino magine d'abord abi o lutirno mbudi c'est que vous n'avez pas compris. Au moins, vous n'avez pas on doit la tête, on doit la tête à faire campagne. Au Hida scandale, surtout parce que c'est des c'est des choses. Il y avait beaucoup d'éphémères là-bas, quoi. Voilà, c'est des choses. Parce qu'elle aussi, elle avait des concurrents, tu vois. Voilà, Hugo Maninka. Oui, mais Fulbe Manika, c'est ce qu'il voulait éviter, en fait. Parce que moi, on m'a demandé pourquoi. Ibrahim, non, c'est sur ce chemin, il voulait aller, fio besoin diaw. Ah. Kodum, on a des fio besoin ma kondiaw. Yanda ko no organise